perlok begini tentang EP ini jisap ini di jejak khwai tambah kita akan impi baik kita besar jadi juga ibadah kita akan miong ni yang là cầm thiên sau đó cầm trâu rồi tidak xong im neng ali khai tem tangan bam ngan kle chua pe nang kle kilong di south nam bet snam ini gi keteng gede sap khwai long bị thức cũng có sao em tăng không